Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Ngiphuma lapha uMkhanyakude. Balandeli namhlanje ngithi nje kwengizoqala ngakho ake sidlulise ukubonga. Siyabonga mandla Nkosi yami uMkhanyakude. Siyabuka lapha ipage liyakhula ngendlela eyisivinini, ngendlela eyisimanga. So nje ngisho ngithi nje ngiyabonga noMkhanyakude nabathi angidlulisi ukuthi siyabonga. Cela nje niqhubeke njalo, nilokhu nje ni subscribe, ni like, siyabonga nje kakhulu. Nanokuthi sijabuliswa na ukuthi siyabona ukuthi kuningi shuthi esizokwazi ukuthi lo siqhubeka sishare nani balandeli ngenhloso yokuthi ngoba suke sinethemba lokuthi kuzokwazi ukuthi usize abantu abaningi. Izinto esikhuluma nani noma ulwazi esidlulisayo sidlulisele kunina, sisuke sinethemba lokuthi baningi abantu abazokwazi ukuthi basizakale ekutheni thina uMkhanyakude sikwazi ukuthi sikhulume nani. So nje siyabonga kakhulu, sicela abantu ukuthi baqhubeke, balike, basubscribe, siyabonga kakhulu. So namhlanje Nkosi yami ngithi ake ngizokhuluma ngokubaleka kokubonga. Ayikho into ebaluleke ngaphezulu kokubonga. Sesibabonile abantu abaningi belimana empilweni ngenxa yokuthi bahluleka ukubonga. Bashawa nje ukubonga kuphela kugodwa uze usole izinto eziningi, uze kube khona abantu ozobanuka, uze uzitshele kwesinye isikhathi ukuthi shuthi umsame ekhaya usuyabheda. Kanti ayikho into ebheda emsame, indaba ikuna qubu lakho uhluleka ukubonga. Indaba iqala phi ke na? Iqala lana ke ekutheni uphiwa umsebenzi. Khona abantu abasebenzayo la eminyango, athi umuntu ngino-12 years ngiyasebenza, athi omunye ngino-8 years ngiyasebenza, kodwa manje sengifuna ipromotion, angikaze ngithole ipromotion emsebenzini, ngifuna ngabe sengiyitholile. Akithi uyabona ukuthi uyasebenza, usebheke lapha emsebenzini wakho, usebheke ukuzuza okukhulu emsebenzini wakho, kodwa usahluleka ukubonga nje kukodwa ukuthi umsebenzi unawo. Abonge kulabantu abamupha umsebenzi, uyahluleka ukubonga kona. Omunye umuntu asebenza aphumelele, uthola ukuthi omunye athi nginamatekisi, nginemizi emingaka, ngunani. Emva kweminyaka mhlambe u15 emva kwaloko bese kuphela konke, ushabalale yonke into, kuphele kwasani. Asaba sathe ubamba ngala umuntu kuphunyuka, asaba sathe umuntu ubamba ngala kuphunyuka, athi umuntu azabone kahle ukuthi ngiloyo ubani noma ubani ekhaya ophehla amanzi amnyama noma kuukuthi kanti cha, indaba ukuyena. Labantu abakuphethe noma labantu abamphethe bamnikezile izinto, basebenzile kanzima bona la bekhona, basebemfumbatha izinto, bamnikeza izinto, wayesezithola, wayesehluleka ukubonga. Kubona ukuthi nje ababonge ababhizithebe abantu awuyibona abamuphe okuhle. So nje ngiyangqugquzela ukuthi ayikho into ebaluleke njengokubonga, ngoba uma ngabe ungabongi, idlozi lakho noma izidalwa okuyizona ezikuphethe ziyadikibala, futhi mase zike zadikibala zakuduba, kusuke sekuyinkinga ngoba omunye ukashweleze bese kungabe kusalunga ngisho usushwelezile, bangabe besacabanga ngisho ukukunika kwakona lokho okuncane. So mina engifuna ukungqugquzela kukona ukuthi kona lokho kuncane noma ngabe kuncane kangakanani, ukuthi mina umsebenzi engiwusebenzayo mina awumuhle kahle. Ngifuna ukukwazisa ukuthi kwesinye isikhathi idlozi noma izidalwa ziyakwazi ukuthi vele zikunika into encane wena ozokhala engizokugculisa ngenhloso yokuthi bafuna ukubona ukuthi mangabe sesimphele leli ucezo oluncane lesinkwa uzobakhumbula yini nabona. Nangempela uthola ucezwana lesinkwa wena bese ungabakhumbula, kodwa bese lokukhala njalo, bese ulindele ukuthi wena ngelinye ilanga ulindele ukuthi bakupho bazokupha kanjani ukukhulu bekupha ucezwana lesinkwa oluncane wena wasubakhohlwa.
noma wophucezana omncane wena wasuka uhamba ubheka phambili wawusukhohlwa ila uphuma khona ukuthi wena kahle kahle uphumaphi ngoba phela ukubonga nje kukodwa ungena nento ekhaya ungena noplastic nje ekhaya ufike ubeke etafuleni badla abantu kubalekile ngoba idlozi lisuke libona ngoba ngisho ngathiwa abazali abasekho kodwa idlozi ngaloko lisuke libona kubalulekile. Ake sifundeni ukubonga. Ngiyacela kakhulu bandla ukuthi ke sifunde ukubonga sabantu. Bonga lokhu okuncane osukuphiwe kona ukuze ukwazi ukuthi uthole okukhulu ngoba idlozi liyadikibala. Ngicabanga ukuthi akekho ofisa olifisa idlozi mangabe selidikibele ngoba suke sekudinga ukuthi kuncengwe ngendlela eyisimanga. Abanye ubancenge bangabe besafuna kwakuncengwa. So nje ukubonga kubaluleke kakhulu futhi kuyasiza. Mangabe ke usubonga ke Emsamu. Nansi ke indaba la futhi esuke ibe khona ishaya abantu abaningi. Idlozi likubusise, idalaza kinzi kubusise, uhlangane noNkulunkulu wakho, uthola izinto ezinhle empilweni. Ebese uyakhumbula, usuyakhumbula ukuthi ayibo ngilala la ngikhona. Kunabantu abangithathile bangibeka la ngikhona. Usuyakhumbula sekufunakala ngiyobonga Edlozini lasekhaya noma ufuna ngiyobonga Edlozini la komalume. Usuyathenga lezo lwane engangamandla akho. Ngoba phela ngeke size sikubalekele ukuthi uma ngabe ubonga akusho ukuthi enene sekufunakala uzobonga ngenkomo. Ubonga ngokungangamandla akho kodwa amandla akho mekuvumela ukuthi wena ufuna ukubonga ngenkomo. Ungahlabi inkomo iginqe phansi ubonge ngenxa yezinto ezinhle ezinkulu abazobe kuphezulu. Kodwa amandla akho mephelele embuzini futhi kulungile bonga. Mengabe amandla akho ephelele kutheni uzobonga ngenkukhu nalapho futhi alikho icala ubonga ngokungangamandla akho. Usuyahamba ke lapho usuyobonga ngekini manje Emsamu. Masubongo Emsamu usukhanyisa izibani ke lapho ke Emsamu sekushisa impepho uyasho ukuthi nasi isithebe ozosinikeza idlozi namhlanje. Bese ekhuluma umuntu ke labe kusuke bayilahle khona la ngifuna futhi ukumxwayisa khona ngoba ukubhede izinto uzibhedisele wena ngolimi lakho kade zikhambela kahle. Mase wena izinto nizoyibheda ngolimi lenu Emsamu ekhaya. Athi umuntu ene ngizobonga umsebenzi lena ngipha wona ngizobonga umsebenzi. Akithi uyabona ukuthi akusekhona iphutha elingakanani lapho osulenzile ukuthi wena uzobonga nje umsebenzi. Labantu phela bangale bona abafani nathi kona ufunakala sibe sikukhumbule lapho. Ngesikhathi wena uthi wena uzobonga nje uzobonga umsebenzi bona abanye bazitshela ukuthi awunanga umntwana uthi uzobonga okushuthe kulungile. Okushuthe besimuphe kona sekumanelisile shuthi noma sesingakuvala umntwana sekulungile. Athi omunye mina ngibokwenza umsebenzi wokubonga kwavaleka yonke into. Yini ulimi. Masikhuluma Emsamu funda ukuqondisa ulimi ngoba ilona olwakhayo Emsamu olwenza izinto zikulungele futhi ilona olubhidlizayo izinto zakho Emsamu elenza ukuthi izinto zakho zonakale. Kanti wena ubuthi uza kahle Emsamu uthi uza ngesihle uthi wena ulethe izinto ezinhle uyaba lezi zinto ezinhle seziphenduka ibhadi futhi wena sekuyabonakalela. Akuthi ngiyabona inkinga la ikhona. So nje ngifuna ukuxwayisa abantu ukuthi mengabe uyeMsamu noma ngabe idlozi selikwenzele ungakanani noma ngabe selikwenzele kuphi kodwa isho ukuthi namhlanje njengoba ngifika nalezi zilwane esukuthi ngizonipha isithebe. Ngalesi sithebe engizonikeza sona ngizocela ukuthi umsebenzi enangipha wona ukuthi niqhubezele phambili. Ningiphe okukhulu kunalokhu ebese ningiphe kona. Ngidinga ube ngicela ukuthi ningiphe ukuthi nokuthi. Lokho niseningiphe kona manje namhlanje ngithi ngizocela ke kunina ngalesithebe nginikeza sona ukuthi ngicela makuqhubekele phambili. Akuthi uyabona uEmsamu ufuna ukukhuluma into ezozwakala. Ungakhuluma ukade ukuthi awukhulumi into ezokubhidlizela wena qobo lwakho kusasa kade wena uthi wenza kahle.
kodwa nje engingakusho ukubonga Emsamu kubalekile futhi kuyasiza ukuthi kuphela ke masukwenza zama ukuthi ukwenze ngendlela, zama ukuthi ukhulume ngendlela. Emsamu yokubonga ukuthi wena uyasho ukuthi uzocela ukuthi izinto ophiwe zona ucela ukuthi ziqhubekele phambili ukuze bezokwazi ukuthi izinto zakho ke baziqhubekezele phambili. Bese uyacela ukucela okungaphezulu ukuthi ngicela ukuthi ngoba ngampela masikhuluma iqiniso sesibonile abantu abaningi beshawa ilento encane, beshawa izinto sebenezinto ezinkulu bese kugcineni kuyaphela konke bese uzwa amagama ukuthi usibani ekade ethwele. Uthola ukuthi uyokade engathwalanga idlozi lakhe belimsebenzela lamupha ngempela belimphile izinto bezithola ngokweqiniso, kodwa yena wayesehluleka ukulibonga idlozi lakhe laseliqeda konke anakho. Bese siyaqala ke lapho besonuka abantu kanti indaba ikwena ubheka umsamo sekhona owenza amanzi amnyama ekhaya sekukuthi abantu kade bangiqala kanti cha indaba nje ikwena. Bonga ake sifunde ukuqikelela izinto empilweni. Awubo umuntu ozofunda ukuqikelela izinto kumande ublema abanye abantu. Akuqala uzinuke wena, qala amakhwapha ukuthi ngabe kwenze njani kumande ubheka amanye amakhwapha abanye abantu ukuthi engathi wona kunukelayo wena. Angithi niyabona yiloko nje namhlanje nje uMkhanyakude bengizofisa ukuthi sikhulume nani uzonixwayisa nokunazisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukubonga, ukuthi umuntu ake nizame ukubonga okuncane nje onikweze wona, okuncane okunikezwe wona, ngoba idlozi suwe funa ukubona ukuthi noma idala zakhe suwe funa ukubona ukuthi masimupha lokhu yena uzosikhumbula yini thina. Nangempela abakuphe kuyaba wena usabakhumbula ngempela bese bekuphuca sinalesinko lolu ucezo nalesinko okuncane kade bese bakupha khona bese beyaphuca. Uthi mina ngiyanunusela ngezinto kube ngathi ngiyakuthola umsebenzi ngisebenze nje inyanga ezintathu kuphela, kanti wena utheba kunika bakuqalela isikhathi. Nika into nawe uqhumhlale ukuze into yakho izoqhubeka uyicela ukuthi sengithola ukuthi ngicela ubekele phambili ukuze uzokwazi ukuthi uqhubekele phambili izinto zakho. Athi omunye umuntu ekunabantu abazalwa bembethe koni nganzo umntakabani ethola izinto kalula ingoba isikhathi esiningi ukuthi uma balandela labo bantu uthola ukuthi izinto bayazigcina, izinto bayazilandelela noma ngabe umuntu uthola into encane kangakanani kodwa bayazigcina abantu izinto zabo, noma abanye bezigcina phela bengeke bamemezele batshele wonke umuntu uthi ngibona nje mina ukuthi ngiyagcina, kodwa abantu bayazigcina into zakho. So nawe mengabe umuntu funda ukugcina izinto zakho, uma ufuna into zakho ukuthi zikwazi ukuthi ziqonde futhi zikwazi ukuthi ziye phambili. Bonga nje, hamba uye komalume uyobonga, hamba uyekini Emsamu ucele bakubaba ukushisela impepho ufike nezinto ukhanyisa izibane Emsamu uyobonga. Ubonga abantu abakupha umsebenzi, ubonga abantu abakupha abakuphethe, ubonga abantu abakukhulisile bakugadile bakupha impilo, ubonge lokho kusasa kuzokusiza futhi kuzokuphumelelisa, kuzokwenza ukuthi wena ngelanga uzuzokuningi bazi abantu asibani ngathi sibani wasekhuphwa kangaka wena usuthintela abantu wena laba ya akade bahlala abanemndenini bazoze bakusole bazi bafuna ukunuka ukuthi usibani yena izinto zamlungela yena yedwa, kanti wena izinto zakho uyazilandela nto izinto zakho wena uyazilungisa. Laba bantu wena awubakhohlwa, bona bakhuluma nje bayakhuluma kodwa bayahluleka ukunaka laba bantu wena ubanakayo, bese izinto qhum bese wena izinto ziyakulungela bese kuthiwa uthwele kanti cha. Kodwa nje ngikushoyo ukuthi ngempela lungisa izinto zakho, unganaka abanye abantu, unganaka ukuthi ubani yena wawuthola umsebenzi, ngoba nayo into efuna ishaya emndenini ukuthi ngiyasebenza yonke athi hawu umuntu umsebenzi ungazuphelele mina usibani umpheleli ngani ngade aqala ukusebenza akazaza abonge lutho nami ngeke ngize ngibonga. Nawe bese uyifanisa nosisi wakho omdala noma nawe bese uyifanisa nobhuti wakho omdala, wena ungabongi kanti wena wazi ukuthi lakhe idlozi limplaneleni, wena ungabongi bese beyakuphuca abantu abafani. So ngeke ngisho futhi engifisa ukuthi ungalindi ibhadi, ungalindi ukuthi idlozi lakho lize likukhombisa ukuthi luhlobo luni kuwena, ngoba awuzawazi abakumbethe wena ukuthi wena bawuhlobo luni, badinwa mase kunjani.
nangithi ngiyabona. So nje ngiyacela namhlanje ndoda ngiphinde futhi ngisho uMkhanyakude sicela abantu bafunde ukubonga. Hambani niyokwenza amaladi, hambani niyobonga, hambani niyonika abantu izithebe, hamba uye komalume nje ungene noplastic. Idlozi liyabona yonke into osuke uyenza, ngoba kakhulukazi into uma uyenza ngothando isuka enhlizweni kuwena, liyabona. So nje ngiyabonga namhlanje ngizothanda ukuthi ke nginqamuke lapho bese ngikhumbuza abantu ke bandla Nkosi yami indaba yenkonzo yamanzi esizobe sinayo mhla ka 5 March sizobe siseThekwini olwandle. Malana imininingwane ke ngicela umuntu athathe inamba la escreenini khona ezo WhatsApp sikwazi ukuthi simfake kwi-group bese siyakhuluma ukuthi uzohlanganelwa kanjani nini. Kodwa nje kuwona lo nyaka mhla kuMarch mhla ka 6 sizobe siseThekwini senza inkonzo yamanzi, sobe kuhlanjululwa izidalwa, kuzobe kuyonikelwa nanokuthi ukuze abantu bezothola ukwazi ukuthi yini ekumele niyiphathe, umuntu azobe ephethe ezofika sizakale ngawo phambili. Konke kuzobe sixhunyana ngakho egroupini lapha ya ka WhatsApp. Siyabonga kakhulu kuMkhanyakude emakhosini, thokozani.